Kendisi atım Urmanbek oldu. Andan keyin Urmanbek. Sen tanıştın mı? Саламатсыздарбы, урматтуу кудагыйлар, кулдугубуз бар сиздерге. Ушинтип Кудайдын улуу күнү эки балабыз табышып бири-бирине сиздердин алдыңыздарга мынакей кызыңыздарды алып кетели деп колун сурап келип отурабыз. Дагы бир жолу Кудайлардын астында колдугубуз бар деп айтып коелук. Эми мынакей алыстан эмеспиз, жердин түбүндөн эмеспиз дегендей өзүбүз баардык Накын районунун Жаңы Талап деген колхоздун айылына турабыз. Ошол айылдын тургундары кушчу уруусунан болобуз өзүбүз, Айдаралиевдердин үй бүлөсүбүз жерде. Ошол бүгүн кичинекей кубаныч энебизди үйлөнтүп келип отурабыз. Бул жерде айтып кетиш керек, агабыздын көзү өтүп кетти эле. Агасынан кийинки өстөн кийинки мынакей кубанычтын кудабашы болгон агабыз мынакей Урмат. Бул агабыз Нарын районундагы областтык стоматологиялык поликлиниканын Нарын область боюнча ведущий хирург стоматолог. Агамдын аты Урмат. Дагы өзүбүз көп 10 жыл тууган элек. Өзүбүз туугандарыбыз мынакей. Келген жылдар баш кошушкан мынакей агам. Аты Алымбек. Колхоздо айылда 3 жыл чарбачылыкты жүргүзүп аткан. Алымбек. Ушул Айдаралиевдер улуусу ошогусу кармап турган, баарыбыздын башы ичип турган, ушул өтүп аткан иш-чаранын баарын башында турган эң сакалдуубуз мынакей бизге апа бизге жеңе деп атпайбыз. Мынакей жеңем аты Топтун. Жогору жакта айтканда Байкем менен келаткан катарда айтып атабыз. Бул эң сиздердин кубанычтын даана мындай кудагый болчу, эки кудагыйдын бирөөсү мынакей Байкемдин келинчеги Зайырбек Байкем, аты Замирбек. Бул Замирбек дегенди айылдын Нарын айылдын Жаңы Талап айылынан баарыңыздар сурасаңыздар тааныйт. Агабыз Айдарай Замирбек деп өмүр бою ошол колхоздо чоң кызматчы болуп иштеген, айыл өкмөт болуп иштеген. Эми жашоо аркында берилген агабыздын байбичеси мынакей аты Жаңы жеңем. Мынакей кудагыйыңыздар. Эми баягы кудага келгенде Сондарбы электенбиз, таанына карата келгендей катарлап эле таанышып кетели. Ошол Зайырбек Байкемдин карындашынын жолдошу Жестем. Жээнбек аты Жестем. Жумалган Жайыктан келди. Жестем шартка байланыштуу алып алды. Анын байкеси бүт турган эже аты Алипа. Нарында алып эжекебиз аты Айнура Жестем, аты Улан Жестем эжекем келип отурат. Нарын областтык Нарын мамлекеттик университетинин окутуучулук кызматтан өзү илимдин кандидаты. Ошол жерде декан, заведующий кафедра болуп чоң кызматтарды иштейм азыр. Ошол институт иностранных тилини эжекемдин жетектейт. Аты Айнура. Андан кийин Жестем эң кичүү эжекебиздин жолдошу Жестем, аты Темирбек. Кубанычтар болот. Жестем айылда чарбачылык менен айналышат. Жестемдин жолдошу эжекем эң кичүү эжебиз. Кубанычтардын эң кичүү карындашы болот. Аты Улан Жестем менен айылда турат. Андан кийин эжебиз бар, эжем менен Жестем келе албай калды. Жашы болсо кел калганда Бакыт баласы жээнин аты Бакыт, атбашыдан келди.
Анан мынакей биз өзүбүз кесепке кыз болчубуз да. Анан 3 агабыз өтүп кетти. Эркек болчу өтүп кетти. Ошол акемдин бир туугандарыбыз бар. Ошол акем кыздары турат мынакей. Аты Төлөсүн, карымда турат. Андан кийинки карындашым бар. Аты Жанет. Дары мектепте мугалим болуп иштейт. Эми акемдин келинчеги. Мен ошо Молбулак микрокредит компаниясынын ошол Нарын району шаардын жетекчи банк кызматкери. Анан өкүлаты сиздер менен кудашып эмеси жүргүзчү кишилер үчүн өкүлаты өз атасы менен. Мындан кийин эч жолу мен дагы сөздөр айтып атпайсыздар. Аты Изат. Келинчеги кичинекей галькасы болгону байланышты. Aman esen kudagılar kelip aldыңыздар. Mına şu kudagılarımыздардын жалгыз кызы, эркек кызы дейт. Ушул кыз силерге жол берсин. Анан кудагы баягы турмуш көрсөтүп атпайбы? Биз болсо баарыбыз сиздин бир туугандар деле биздин бир туугандар делебиз. Баягы айдоочу кийге турат деп атабыз. Биз айдоочу элебиз. Сиздер чече турган экөөбүздөр. Менен чечесинен тааныштырып кетсек, ушу бул биздин эжебиз. Мен автогеографияны айтып коеюн. Бул киши биз эки чоң аталарыбыз бир тууган. Исмайыл менен Өмүралы бир тууган, ошо Исмайылдын кызы биз эжебиз. Биз Өмүралынын балдарыбыз. Андан кийин бул апам жактан тайэжебиз. Ушу тайэжебиз да апамдын Эрмек аты. Атын сакалдуу ушул эжебиз мына. Эң улуу эжебиз ушу киши Гүласы аты. Анан жездем мына ошо эжемдин күлөсү. Аты Самат. Андан кийин агам мына. Аты Жанбай. Жеңебиз болсо жумушуна ден соолугуна байланыштуу келе албай калдык. Андан кийин ким калды? Третий киши бергенбизин, жеңишкүн. Билбейсиңер берген. Бул киши ушу тайыздын кызы. Аты Жеңишкүн. Бул киши болсо менин келинчегим аты Назгүл. Жандырып. Бул киши болсо ошо илим бар эле аты өтүп кетти ошо кишинин келинчеги. Колмошот келмеден кишине конокко мыныр ачып тарбаңыздар. Анан калган эме бир туугандар болсо шартын аттуу кээрлери келе албай калышты. Аны кийинери таусылмасын калтаңызга кара жан кызым деп мен колуңдан жетелеп апа келеп курчак ойноп секелеп ар нерсени сурай берген божурап кыз болчусун чач өрүмгө жетеленги мен кызым бара кой бактыңды издеп таба кой айдай болуп жаркырап жылдыз болуп жана кой ал жол кызым бара кой бактыңды издеп таба кой а дегенде ай кызым кайненеңе жага кой алыш үчүн апа кеңдин мурасын чоң турмушка аттанганы
себептен болсун таштаган адамдар баары жакшылыкка ташталып маңдайларынан күлүп кетпей дейт эле. Сыймыктанган, биз мактанган, аянган бактылуу үйлөрдөн болсун. Анан дагы бир жолу кутугубуз бар, кызыгыбыз бар. Кудайым менен бизде. Kızdık. Ağlama dedim de bırakın. Ağlama dedim de bırakın. Ankaralar basın. Kalçalar basın, kalçalar. Kurdumuz var da bir jolu. Bir kıl kuyruğu var. Kudayım büyürse hazır alıp gelgen jokuz. Eң жүзүндө Кудайга өзүн алып келип беребиз. Анан бул болсо расмий өзүнүн эмеси жол-жолосун кылып коелук, Кудайга. Дагы бир жолу курбуңуз бар, аман болуңуздар. Урматтуу кудагыйлар, кудагыйым экөөбүздүн дагы бир өзүбүздүн жол-жолобуз бар эле, ошону дагы ушул бир толо жасап коелук. Hay rahmat. Kuday jaka barsam mı, sulu kızın alsam mı? Kuday jaka barsam mı, sulu kızın alsam mı? Kayın jurtum geni alsam, Kalçalar basın. kayın jurtum geni alsam. Şake kalması o. Kalbaydı, toy 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 toy, buna bugün toy 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 toy, buna bugün toy toy. Kalçalar basın. Min yıllık kudalardan gelirler. Европаға жөнесің, қара қызың сүйдірсің. Европаға жөнесің, қара қызың сүйдірсің. Қара қыздың ағына. Келіпсіздер Ақталаға. Құдай қошқан құда болады, пайғамбар қошқан дос болады деп бүгін Құдай қошып құда болып отырасыздар. Құдалығыңыздар құт болсын, мың жылдық құдалардан болыңыздар. Туа мен танышым екен. Студияда оқығанбыз жолы. Бақытты болыңыздар. Сонда мен саған еш болған ғой. Yalnızım dem, ben bağından cederim. Hava gelir, kurça oynayıp sekerim. Al ben seni, sulay bergen boşuna. Kız bolcusun, çağırındı, çağırındı cederim. Kızım bana oy, baktım bize bana oy. Ayday olup canlara, kız olup cana oy. Benim kızım bana oy, baktım bize bana oy. Adegende ay kızım, ayrı cana oy. Kolumdan cedeler, hava gelir, kurca oynayıp sekeler. Anne seni suray bergen borcuna, kız oltursun, çadırında, çadırında cedeler. Beni kızım ara koy, bakın bir dava koy. Ay bulup yargıla, kız bulup yana koy. Akıl kızım ara koy, bakın bize dava koy. Hadi gel ay kızım, haydi gel
жаштырып аткан ушул эки балабыз өмүр узун болуп ынтымактуу болушсун. Апалар силер кандай отурат да? Ушул эки бала үлгүлүү үй бүлөдөн болуп, сиздерди кубандырган жакшы түбөлүк түз болгон үй бүлө болсун. Кудалыгыбыз миң жылдык болсун. Сиздер жактан сен болуңуздар. Дайыма ушундай баланын жакшылыктарында биз ушундай жайылган дасторкондо сыйлашып калып деп айтышып туралык. Жакшылыктар болсун баарыбыздын үйлөрүбүздө. Ден соолук болсун, оорубайлы. Ушул эми сиздердин жергеңиздерге биз дайыма жакшылыктарга келип туралык. Балдарга айтылып аткан каалоо тилектердин баарын дайым кабыл кылсын. Жакшылыктары көп болсун. Баланын кубанычтарында биз ортоктош болуп эле, кубанып эле. Балдарыбыздын аркасы менен булардын жакшылыктарына сыймыктанып биз бар бололу. Чоң рахмат. Жакшылыктар көп болсун. Эненин жүрөгү чоң да. Сиз азыр дүйнөңүз 15 жылдан бери чогуу иштешип келе жатабыз. Мындай айтканда Бегай кызыбыз биздин кенедейинен биздин көз алдыбызда төрөлүп, көз алдыбызда өсүп келген кызыбыз. Андан ар жагы бүт китепкана тармагынын кыздары, азыр китепкана тармагынын директору эсогуна байланыштуу органда жатып калды. Калганы болсо ар бири бир сектордун башчысы болгон адамдар. Анан эми эч качан кем болушпасын, рызкылары мол болсун, аманчылыкта жакшы жашай жүрө берсин деп айткым келет. Анан мындан кийинки кезекте Атыркүлгө берейин, мен телефонум жанымда коюп айтат, ишке чыгып жооп берейин. Биздер зат эже болсо биздин эжебиз көп жылдан бери чоң эмгектенип келе жатабыз. Бегай болсо биздин көз алдыбызда чоңойгон кыз, кичинекейинде эле тыкылдаган тың кыз болчу. Дагы деле ошондой тың кыз. Ушунун жазба, барган жериңен бага айтсын. Урматтуу кудалар, жакшы урматтуу жүз атайын коюңуз кут болсун. Өмүрүңүздөр узун болсун. Баарыңыздар ынтымакта жакшы куда сөөк болуңуздар. Эми Алтышка Бегайга кааларыбыз жакшылык. Ошо сиздерге барып жакшы үй бүлө болуп, жакшы келин болуп, сиздерди сыйлаган Гүлзаттын төркүндөрүн, бүт туугандарыңызды сиздер жакшы сыйлап сыйпап, жакшы эркелетип, жакшы күбө кылып алыңыздар. Гүлзаттын эрке кызы, Гүлзаттын уулу дагы, кызы дагы Бегай. Анан баарыңыздарга тилерим жакшылык, ден соолукта бололу. Жалпы анан дайыма ушундай ак дасторкондо жакшылыктын чайын ичелик. Алып келгенде мен ушул жактан болом, Акталадан. Ушул жакта 2 жыл окугам. Анан Атыркүл айткандай ушул кишилердин алдында чоңойгонбуз чындыгында. Ушул кишилердин да талим тарбиясын алганбыз. Жанагы бурдагы кирип кеткен коллегалардын мен өзүмдүн эжекелерим болот. Мага сабак берген эжекелер да. Анан эми өзүмдүн эжекелеримди көрүп бир чет сүйүнүп атам. Анан эң башкы толкунданганым өзүмдүн досум үйлөнүп атат. Мунун жакшылыгы менин жакшылыгым, ушунун жакшылыгы, ушунун сүйүнүчү менин сүйүнүчүм да. Анан ушул досум менен аяшыма бакыт каалайм. Экөө бактылуу болсун, кармашкан колдор бекем болсун. Анан ар дайым ушул Акталага сиздер чыр жүктөнбөй, ыр жүктөнүп келген кудагыйлардан болуңуздар, 1000 жылдык кудалардан болуңуздар деп эле бир жакшы тилек айталы. Эми
ыр кесени улантып бир жакшы чыгарма болсун. Асанкалы Керимбаев атабыздын репертуарынан Гүлдөр гүлгө арзу айтып Var tarafın bir gana sen cıntanı, açıraygan gözlerine suqtanı, vakıtınday mülöt sayın sen estir, baskan isin başkalardan kızlanır, baskan isin başkalardan kızlanır. Kanın bilginlerine kaygırıp kapalanmaz sezimleri, karayıla gülüp durgan gözümlere. Sarana çırçır bolulu, sayranı kalğa kolunu, kolunu birçi kulalar, düğün kuda bolulu. Sarana çırçır bolulu, sayranı kalğa kolunu, kolunu birçi kulalar, düğün kuda bolulu. Kuda kudalar. Şürülüp icap bir camır, camır kayıp onlarık yaşırsın. Yürüdüm yaş gözünü böyle, kalbimde kıymalar beni sarmadı senin yanın, sarardı kanırıp acarladı. Üstünde büyümüş yanın, Karnım kaldan kucağına, ölüm hakkı olur bekliyorsun, kalmadı çok kucağına. Siz beni sarılan sevdim benim, kararım benim, acarlarım, içimde büyümüşsün canımda. Bağım seni var, bağım seni var, Salvay vakıttı nefesin, siyahlasınlar yazan bağız gitsin bayra gelmiş safarına, kaldırıp bakavatın nefesin. Siz beni sarılan senin yanın, sarılardım ben gözün acarlarım, gittiğine bildim sizin yanın. Kutladım senin yanın, kutladım senin yanın, suyum alın. Icap bir camır tüpsü, camır kaybolgun varık yaşın sesi. Yüreğin yaş gözünü gelir böyle, kanımda kıymalan canın sesi. Siz beni sağlar senin benim, karardı kandırıp acarladı. Bütünden büyümüş kılgın canım, bazen senin bana şivalı. Albay uvak
Vakıttın erteye geçin Sizge ağlatırlar yazıp kağız beken Gitsin bayra gelir safarına Kaldırıp bakavatın ülkesi Siz beni sarmadı senin canın Sarlamdan öpür atarladı Kütükte büyük düştü gülgün canım Badım seni bana, badım seni bana tüyü balı Siz beni sarmadı senin canın Sarlamdan öpür atarladı Kütükte büyük düştü gülgün canım Badım seni bana, badım seni bana tüyü balı Birinciden Cuma günü otaz. Ekинчиден улуу бизде аябай ушул Айдаралиевдин дүйнөсүндө чоң бир торжество, чоң салтанат болуп. Көптөн бери күткөн кубанычыбыз, биздин кубанычыбыз, эле биздин үйдүн кубанычы ушул киши. Ошол кубанычыбыз колукталам деп жар салып, бир туугандарды чогултуп, ага тууган эжекелерин, апаларын чогултуп, айларын чогултуп, монтип жар салып, монтип дасторкон жайдырып, бир жакшы жерге алып келип отурат. 3 уктаса түшүбүзгө келгенбиз да биз Гүлзат Кудагыйдыкына кулдук урамыз деп Акталаанын Байетикка келип турабыз деп. Аллахтын насип эткен жерде келет экенбиз. Биздин бир майыбыз мына мынтип алысты жакындаткан кыз болуп мына бизди жакындатты. Биринчиден кайталанып бак берсин, өмүрүңөр туузун кылсын, ден соолугуңар чың кылсын. Саны бар жашоодо канчалаган ортодогу өйдө болот, ындай болот, өңсө деген болот, түз жер болот, жашыл тала болот дегендей, айдоо жерлер болот деген ошонун баарын кол кармашып, бизге тайгак болот, жол болот, ызгар болот деген күн күркүрөйт дегендей, ошонун баарына кол кармашып, бири-бириңерди түшүнүп, бириңер жөнтөк болсо, төнтөк болсо, бириңер жөнтөк болуп дегендей, кол кармашып аман болгула. Günler seni seviyorum, seni seviyorum. Çoktan ayıp verim, ay severim. Yaşlarım kötü, ömrüm keskin. Sevim ağasında, bu Kudalar, Kudayına ming yillik Kuda bo'lgan. Vaqti kudalardan bo'lgan. Bunday aytganda, mana biz bugun kerak vaqtida degandek. Undan keyin yoq taraf menen nimaga qatsat ekan Xudo qatsat. Алардын аркасы менен биз катышабыз. Анан чоңураган болгондо эле бир катышып калбаса. Кудайга ошо катышчылар. Ошо арыңарга калайын, жакшылык, ден соолук ар бир үйдө. Ушундай эле тойлор болуп турсун. Кылып аткан билөңөр биздин силерге акчолтой жакшы келин болуп берсин. Ай, бактылуу болушсун. Алдыга койгон ой максаттарыңарга жеткиле. Сиздер биякта, биз тиякта аман эсен болуп, жалаң тойлордо жолугуп туралы. Дагы жакшы келип алдык, кайра аман эсен жетип алалы. Эндиги жылы буюрса бешик тойдо жолугалы. Айтканыңыз келсин. Жакшы эле болсун. Балаларды эч бактылуу болула, бегай бизге акчолтой келин болсун, балабыздарга ыймандуу күйөө болсун, кармаш колдоруңар көрүнүктүү эле көп бирге көп жакшы күндөрдү өткөзгүлөр. Жашооңузда дайыма жакшылыктар коштоп, жакшылыктар учап турушун, тилеген тилек ой максаттарыңар бар, Кудайдын кабыл кылсын. Көп нерселерди, көчүн көп тилектер бар да, Кудайдын ошонун баары кабыл кылсын.
эң негизги ыймандуу болгула, өмүрлүү бакталай болгула, эки жактан бирдей сыйлагыла аябай жакшы көрөбүз биз көчөнү. Жаңы эсептейбиз, Инстаграмда көргөндөн жалпы жазбай, өмүрүңө береке берсин деп, берекелүү жашоо, берекелүү өмүр берсин Кудайым. Ошо канча баягыдан бери канча тилектин баарын айтып атат, Кудайым ошонун баарын кабыл кылсын эмес. Аябай Кудайга каршы силерге чоң рахмат. Көрүшүчө жакшы жерден эле кыз алып барып турабыз, ичибиз жылып сүйүнүп турабыз. Кудайым буюрса биз өз ойлогондой жакшы келин чыгып берет деп ойлойбуз. Aydan Harekinde var mı dalını Kader gibi Çapını Çağrı Anlatlanırdı Kader gibi Çapını Çağrı Anlatlanırdı Olmuşsun bu Parmağımda Anda gelip korktu sarıma Uzağımdan Canlı buldum Yarınlardan Çadırasın yanımda kalım Canlı buldum Çadırasın yanımda kalım Денсаулық берсін, бірінші айлық денсаулық дейді, денсаулық болсадан қалғаны болады да. Дүниені үстіп алғыз дегенде, ақсаны үстіп алғыз. Дүние, бізде денсаулық үстілешіміз керек, дөзі қырсықтан Құдай сақтасын, анда құржаладан, құрмемеден Құдайын сақтауды, үшінтөйлі балдарды үйлеп, құстарды үйлеп дегендей. Тойдың үстінден ойнап күлтүрі өрелік. Üniversitemiz kalıp Kırgızeli özbönüsün, oşonun arasında bari özböneli dünyaya tanınalı. Atabağızın arvaqtары oldu. Oyna kültürü öğrenin. Gösterip kaldığında sorduğum olsun bir ayın arkasından aramızdan karşı oldu. Bir ayın karşı oldu. Bakın olsun, yaşam bakıyorum, bir olsun. Nasıl bir yılda şurası yok, Bunu caymana jakşıklarına Ekizini Beşiktoy'da olmuşanlar Öztürk'e bağlı duran ben alsın diye oldum. Böyle bacayım gelin böyle gelin alırız alsın gelin olur. Bakın olsun, bana olmasın olur. Қуанышбек Байк дейінші
Makul. Бегай, атансаңыз, бақытты. Бегай, как зенит суық дейді. Бегай, сен болса, сөз ташыған, төш ташыған қыздардан бол, келіндерден бол. Бақытты бол. Ең бастысы. Құдағылар, 1000 жылдық құдалар болғылар. Келе болды. Соқылыққа бір құдаға келіп талып, ақтана құда келіп табан болып түсін бір құдағи істе оған. Сен маған шақтың. Мен сені ала кетем соқылыққа деп, мені қоша болмай спринтерге салып ала қашып кетіп барып. Мен келдім төріме қоша төресі, атын Бекжан қойымды атын. Бекжан қой ғой, ороқтан. Бекжан мұндай жүрек аят емес, аябай мұндай. Мұна мені танам, мұндай қымбат атты. Жалғыз саға жарасқансып көрініп, қайсы күн қандай жол сағынсам, Özüm uçuşakçını daygara, Karabağ yüreğimde yarala. Екі жастың бақсы болышында технология кетті бір айлап бір металлға жеріп тұрай. Бізде қыздарда мүмкіншілік қылып отыр. Кетішпаңыздар ва сертификат 2 күндік Алматыға. Алда жақсы. Қуандыққа, құдағиға ыстық чай бер. Ыстық чай бер.
Ama çıkmadın, çıkmadın, ay çıkmadın. Şu kolu çocuğu basın denesin, denesin, ay denesin. Gideceğim kadın, çıkmadın, ay çıkmadın. Xudo buyursa shu oxirgi tomoq tortildi. Bakevskiy ucha tortildi. Buyursa shu oxirgi tomoqda jeb olib jo'nab chiqqan turamiz. Ağalarımız, kudalarımız suyunu жақсы көретін, да бір жолы сүйді жөнді Жүрегімді қалайсың жалындай Жүр албаймын күнді құда сені сағынбай Есіргейді белді жүргөтересің Екіреген ысық көліне тағындай Мына Жұмамедин атамыздың бір шығармасынан үзінді, Kangırıp ötüm Çınabayma seni görüp ötsüm Çıkmadı kına cedevimin Çınacıla cedi ölüp ötsüm Çınacıla cedi ölüp ötsüm Çınacıla cedi ölüp ötsüm Шатпак болуп жүрсүн, Кудайды сүйүндүрүп, ушу кишинин жеңилин жерден орун колдон алган жаштардан болсун, Рахмат. Эми 2 жаштын урматынан төмөнгү чыгармамы аткарып берип коеюн. Жаңы турмуш уламак жакшы да булада дей. Келин келсе сиздин уйкут киргендей кубанам. Кары жашы чогула калбай келет тоюна. Орсук чачы башына кыйын чачат жолуна. Орсук чачкан себебин сырын чечип берейин. Үйгө келиним каро болду дегеним. Орсук чачкан себебин түшүнүп ал сенеми. Үйгө келиним каро болду дегеним. Мунун бары башкача мөл булак
Toprakтай taptazan ey, ar biringden dilingden orgup çıkan ak baka. Jamanlıkты jaşırgan, jakşılıkты aşırgan, gülü bolsun ak jol toy, jolu kışpay başından ey. Kayrımdı bol karıga, jagımdı bol jarıga ey. Öz özgö dep çektebey birde kara barına. Al peştegen el dagı, kaldı dagı jol dagı. Jakşı bolsa seniki, jarım menen teң karım ey. Keler ikide gomin, beşik toygo gelelim ey. Ne deyinemi, бұл кеңири жайылган дасторконго эки тараптын башын коштуруп ушундай чоң тойдун күбөсү кылып аткан менин эки балам бактылуу болсун. Мен чексиз бакыт каалайм. Мен бүгүн кыздуу болдум. Мурда бир кыздуу болсом, азыр бүгүндөн баштап мен эки кыздуу болдум. Мен кудагыйым мурда кызы бар болсо, бүгүн бир уулду болду. Ушул эки бала бактылуу болсун, келечектери кең болсун, түптөгөн мамлекеттин пайдубалы бекем болсун. Бул азыр экөө кичинекей мамлекетти түптөп атышат. Ушул мамлекеттин ичинде өздөрү менен өздөрү көбөйүп, бизди кубандырып, Кудагый экөөбүз ушул эки балабыздын жакшылыгын, түйшүгүн тартып эле аман эсен жүрө берели. Баарыңыздарга бир туугандар, сиздерге аябай чоң рахмат. Мен баарыңарга ыраазымын, эки тарапка тең. Ушул кубаныч менен Бегайдын жакшылыгын тең бөлүшүп, ушул жерде талыкпай кызматыңыздарды кылдыңыздар. Ыраазычылык баарыңыздардын үйүңүздөрдө бүгүнкү ушул жерде болуп аткандай жакшылыктар болуп турсун. Өмүрүңүздөр узун болсун. Балдардын, неберелердин чай ичип эле баарыңыздар жакшы күндөрдү баштан кечирип эле, сыйлап эле дасторконунда каалоо тилек айтышып жүрөдүк. Ушул айтылып аткан каалоо тилектин ардыгын Алла Таалам кабыл кылсын. Сиздердин сыйыңыздарга чоң рахмат, ыраазычылык. Не дейм, баардыгы жакшы болду. Кудагый биз ыраазыбыз. Ошо сапарыбыз карып баратат, биз бул жолу кайтып баратабыз. Мен алган билем ыймандуу, өрүскө ишендүү, ак жол той биле болсун. Жентеңиз өрөңүз, колчак болуп жакшы болду. Ушундай мен баламдын колуна салып берип, кол кармаштырып сиздердин узатып атасыздар. Сиздерге чоң рахмат. Жакшылыктары көп болуп эле, биз ушул эки баланын кубанычтарын дагы кубанып өтүрө берели. Үйлөрдөн болсун, ушул эки бала менен сыймыктангандай бололу. Кудагыйым биякта аман эсен турсун. Биз сапарыбыз карып, биз аман эсен жетип алалы үйүбүзгө. Сиздер биякта аман эсен туруңуздар. Ушул менин айтарым. Кудайыңыз биякта аман турсун. Жанагы бир шаардыктар Бүгүн турам чубайыма баш кошуп, сүйүкчүсүн бериңиздер агайын. Бүгүн алдым талайыма бак кошуп, кубанычым сүйүнүчүм, сиздер менен тең бөлүдүм мен. Жар саламын сиздерге, мен бүгүн үйлөндүм, кубанычым сүйүнүчүм, сиздер менен тең бөлүдүм мен. Жар саламын сиздерге, сүйгөнүм үйлөндүм. Күбө болуп жакындарым, досторум, тутандырып бакытымдын отторун. Эсте калат ушул күндү чогуу, сиздер менен салтанаттуу достор.
жарашы Кудай таалам өдөнү жамандын көзүнөн жамандын көзүнөн сактаса бакылуу болот. Келиңиз, өйдө сиз дагы Sizler menen teң böldüm ey jar salamı sizlerge men bugün üylöndüm ay kuvvanычым suyunучum sizler menen teң böldüm ey jar salamı sizlerge süygünüm üylöndüm жүрөк көзү тандады süygünüm üylöndüm. Toy vergen adam kovansın deyip kovanıp uşak özümüzdördüm şan şökötümüzdördü kılırdıgümüzdördü tosuağımızдар ne demek içinden iki adama bakıt kalayım, ынтымақ kalayım eştekeden kем болбосун мага бербей койсун иштери жашасын мен ойлоп мени тилесе ошонун баарына жетсин Meni kızım bana boy, baktım bizden dava boy. Hayday bulup canı kırar, yıldız bulup cana boy. Kızım bana boy, baktım bizden dava boy. Boğuk olsun diye diyenler hey! Onlar gelsinler mi? Olsun bir kılanlar varsınlar mı? Varımız kollarımız bir kıdır. Olsun olsun. Yakınlarım dostlarım yerin mutlusu bakatımın dostlarım dostlar varsınlar müşkül bir kılar yerin mutlusu bana çözüyor döküm sevimini denk böldün çarsalamı sizlere ben yürümeni döndüm bana çözüyor döküm Buyurun olsun, dostlarım varsınlar mı? Hey! Can salamı sizlere Kılın kilozun, kılarımla kalsın götürsün. Senin desin karamay, gizli suya gelemay. Benim başka sevgilim var. Senin desin karamay, gizli suya gelemay. Benim başka sevgilim var. Kız gördüm adime, netken sulu janide. Marhabatga aligi adime. Orundalar armanım, bolsan mening janım. Salay görme жаңабың armanım. Bir kız gördüm adime, netken sulu janide. Marhabatga aligi adime. Orundalar armanım, bolsan mening janım. Salay görme жаңабың armanım. Kıyımdan kaslarım, kulağım karan
şaştı Özüne kaşıdı Kulağını tasladı Kıyıldan tasladı Kulağını şaştı Özüne kaşıdı Kulağını Soğuk içinde emekte sudan böyle geçip almışlar. Hazır eme sizler al otursanızlar biz yaş çıkarmakta türeni tағы da осы ошол камчы созбагабыз ымырларда болсун өмүр cennet болгондо эми жаш чыгармаса барыңды 45 жашка тургузуп коерим колумдан келсе деген ошол чыгарманы Ana karadaş bak iyi oldu. Bir saattir karadaş obrazına Beni gözlerim anahtarım, beni gözlerim anahtarım, beni gözlerim anahtarım uçmadım. Benim değişim uzaklanacak demişim Bakılır lanatini barınana kımbat verirsin Atenim açıldı day günüm Alasızaca çok ayrımım Atenime bir dal çaçına Arzu başka düğünü bayılırım Atenime bir dal çaçına Arzu başka düğünü bayılırım Akrimayı geberir Alana da hiç kim denemez Beni gece bağlar elinde Benimi dağınday gelir
Aşağı